ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o ita alawas ana paulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunan. Diyak kayat ti nakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat ti narawot a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilanteg trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho dito balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli to'y balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit dito balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan ka iti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da api musay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agur noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapayla ang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wen nga rot. Oh. Ha? Sir? Nangigak itinuman tayo at siya. At to'y, sagagaysa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak ko maitay. Ang nakita kayo mat dito eh. Iswa, nagtimplak itinuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo mga kidi. Kaya't ko maamuhan ti maipapahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan dananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka dito inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputa na saya at kaakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, iso dalaktan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kaakabsat, Angie. Sikangin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak diti balayo kas babaunan. Agmay-may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ka, anaawatak diti balayo. Nagloko mat day tanga amo mon. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasama kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasama kanya. Ay na. Agyamanak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari.
Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukagak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Tamasa pa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa umitisang utilamisaan. Ita lang amin analagip ko, isa dinamag ko. Kan may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya't matigsa pa'y matngagtrabaho. Ay, diyak kaya't anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor. Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaum itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwin, siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, tagpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaalan nyo, ti agisursor itilako yun, Nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day takunam, balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, Nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, Nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yo, Nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina.
Iluto mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, Jack kaya Pep, 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 pep. Naimas ti lutuan mi, madam. Di kan kumontra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adenggan ti ibaga na pa, friend. Anya akinats in. Di na pa'y pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti ibaga na. Kasanumot ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam taagungat. Arumbang ka no asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggan no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, isun ati si daan na. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka? Jakmot itulok kabilan na ka. Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag kumaa, no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay ayamam ida. Alang arod, agbakasyon tayo. Sige, iyo. Awan ba ko nakititaytan? Isurot mo daan, Jikan Felisa, tapno makaaliwak sa damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank? No jak ida isurot. Ha! Nukas ta nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Ta saan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanen ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Jikan Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo ka ni Angie ngay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo. When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van nati aramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap da nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Ngamsan da nga agbindot, gaputa Jack umanugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas daan Jikan Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakas ti panagpampanunot da. Di mo ida ikalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Jikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali ti ugali daan Jikan Felisa. No may sa kadakwada ti mamanugang mo, sigurado ang naragsak kamulaan. Sumardeng kan! Awan ka is-iskan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa.
Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadi na ko maliklikan. Kaya't kung iparik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laan. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas to iti panagaadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakastruck ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kuana ti baro. Iti may sang aldaw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnasken nga isurot na dagiti dua ababaunan da, tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksan ni Hubert ti marikrik nana ken ni Felisa. Impagarup ni Felisa nga agang angawlaeng ti baro. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Adda arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadanak at tumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert. Napudnoakin ka, Felisa. Amin ngayong bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. Siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay. Agayat ka kanyak. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir. Ay ayatan ka. Katulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ta, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakitak ang nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni kasinsin Hubert ken ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in loven ni kasinsin Hubert. Felisa, anya
Anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay. Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasamak? Ha? Awan. Apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kayat. Oh, apay. Diyak kayat tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak? Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya? Katilangam, kasla Dracula. Mangsursuron ka kadi, si ka bakit? Saan? Ibagbagak tipod no. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawit ak ijay balay da. Tasyak ka naw ti mangaw-awer iti buridek da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay met anak ko a babae, kayat na met nga agawid ak ijay balay da. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balay da. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaon ninyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, takas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir, nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaonan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, kat agyaman nak iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pedagiti kayat mo aputas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Ang mga no di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Ang sublita yon ijay resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Taba pandala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka ni Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta.
Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo no may sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anya kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tiagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawit tayo nga rodan inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dual daw apa nagaliwak sa iyo. Sige, sikat ti matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rod arumuar. Ala, wanen. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapantang arot iji-igit ti baybay. Ipapasta ti aglamoy. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Angam, mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. Basta di nakibibatan sir. Wen, di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Kitanda Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiay-ayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan matdakas na. Kaya't ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kaya't. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpat ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Saan nun, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, amang ano maibatam ti imak Amang ano yanod na pitaluyon. Di kagdanag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Urada kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita mo kiti panagmanehom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan kasinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabiit, tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kaya't apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpet kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin.
madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaan da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga, babaunan. Ay, madam, saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, ah? No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon? Agraraman ka talaga, babaunan. Sika, may kamang iti pamilya da Frank. Amay salaang babaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka, kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kayag danag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh. Kunakun ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas, anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla, gaputa saan paylaeng asimang patda Hubert, kanda iti babaunan. Manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan. Kada Hubert ken Frank. Naragsak met dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie ken Frank. Ngem saan pay asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pay madlaw ni Frank. Nagkinaawatan tirik na dagiti dua. Simmang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Di na magnanupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ibagam ti pudno, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Kwa, di ka agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakun kat akas na ti planom. Tidang nga ababaunan, agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napudno tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apudno. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti dadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kayag danag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumat laeng. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamutan iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla.
Felisa, Anya ti imbagana. apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank, apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa, nagsakit matan. Gapo ka dito may saklang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kan kuana. Angie. Diyak kaya na makita pa da tao. Nagbabawi ka na kiinagakan kuana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adag jay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak, ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama, pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw. Diyak kayatan ti agayat. Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam. Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inanlilaw na lakano ni Angie. Hidakas na. Naging inagak da pa iji-igit di ba yun? Anya. Nangag ko nga na nasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan naklaang. Tinasaya. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatin amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Ha? Madam? Ket diyak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat a para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamat laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pala ang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Ay, nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie. Hanggang napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimat. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang
tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. Sige, kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat lang, pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawon mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamin, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-urayan ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ha, makamoda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min api napanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan nun ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti duapay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Uray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mo't ngaminan ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani Mama ti masurot? No pakasak ng ti pusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikota. Sa dino ti pangsarakan ta kadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman balasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wing nga rod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang aseled ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka mak iti pagtaengan dagiti anak ko.
Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un nga rod, Anjay. Ala, saan nabalin, nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Ada ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan magaya manapudno ti panagayat na kanyak? Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingput day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isong awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isong awagak tagkita kami. Amwag tipod no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigata ko nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito Ruwarte Gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya? Sige, inakon. Di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mat anasaya at ugalim. Sige, madam. Inakon. Na? Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. Nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ni Hubert. Nangan kami iti restaurant. Anya? Kat, apay asaan ka nag-take out iti kanak? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron tiagdalos dito'y balay? Sika! Aramoy dem amin na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmanuti tao dito'y. Isua dito'y ti kayat ko apagsaritaan ta. Sir? Diyak makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Isua pagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank, nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanyak? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan. No di ka nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Hanggang po tagayan ayat tamat. Diyak mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamdiyak mo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan na. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa, gapo tadi na magustuhan, ti panaglanganda ken ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa, si Murot mat da Angie ken Nana Linda, saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, ket nagkita da adwa, tapno pen ken na, nupudno nga agayat daytoy ken kuana. Ita gagayam, denggen ti tuloy ti seryeta o ita alawas ana pauluan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Gaputa agayan ayat tamat. Jakam, no kaayan ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan kaunay, idi pa'y laeng, Frank. Ngam, jakam mo, no napudno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napudnuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impusuan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardengan na ko ni Auntie Carla. Frank? Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa kan ka. Nga uray may saak laeng ababaunan? Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti Masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok dito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka dero, Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman nana. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Uwan nana. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Day tatipod na. Sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko ma, tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asikat para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita, ken iparitnak di kinapudnokan ka. May saag nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka, kan iti pamilya. Di kinasayat ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita, saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti Masakbayak. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan.
Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat ta itilikudam. Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana. Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot. Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti ameng. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo, balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. Wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling-eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsakan ak unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad dumor as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan no makasarak iti sa bali. Ay, ngamsyak. Ay, kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka Ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wan, naimbag ka ni katawan parikot. Ngamsyak, nasong batak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatam ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa'y lang arot ti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusong batan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanay na. Iti babaya kayat ko akatakunay na iti biyag. Siyak ti mangedden. Naglalainganan da di a Felis a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day talaki na baknang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat nga da sa bali a mairanod. Pues,
Kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam isuti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksiden kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw ka diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak met nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta idinti mo ipapan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan ta napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputa na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag to pa'y matlaang. Sige, ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Idi na minsan, inawis nak ti gayem ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito iti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayem mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang amit ha? Isoda mo't lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik na kanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kayat ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day talaga. Felisa, Inarakot na, Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatin ka man, Hubert. Kayat ka nga kalay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak asorpresa kan ka, nasumbatan nak. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadanta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito'y tan nga agnaed. Awan ti rumbang nga pagbut nga. Di ka agbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Pumunag ta, di na balay. Adtoyan ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan Kayat na ti agadal. Iso at tulong ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken, kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka.
Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pay. Agyaman nak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaapuan no sa dino ti pakasarakak ken kwa na. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunen? Huwan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Angie ken Frank, kat nagkinaawatan da. Inawis ni Frank nga agkalaysada, ngam na kuna ni Angie, asaan pa'y anakasagana. Iti may sang aldaw, simmarungkar ni Madam Carla ije balay da Frank, tapno damagan na iti baro, no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryete o itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunen? Uwan, auntie. Day tatipud mo. Oh, tiyawanan bain nga Angie. Talagang agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Jak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di. Ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran. Daytoy gayam ti pagkarkarit yo ang negosyo yo. Da kayo ababaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Ta small grocery matan daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan nyo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nanalinda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tila ko mi. Nukasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita. Sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga intadyo ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto ije balayo. Siguro, nakataptapo kan ije balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla,
Adda ka dinasgan nga ibagayo, tayin may kayo. Kayat ka, kasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dahi abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amok latan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apa ikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asika amay sala ang babaunan ti agbalin nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kwa na. Kat isola ang tilalaki nga ayatak, tong palibyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agadal. Siya kunti makaamo iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lagit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laengan tay doa ka anakak. Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito ay tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie, sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gaputabak nangan, tagtagibasiton na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit a panagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti Bagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wan, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Agyaman ka? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras akailiw ka. Diyak makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam. Kaya't kaatulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agenrawang takuyugan ka. Siya kunti makaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo. Arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka. Ang bayan anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama, pangasim ko ma, tadi ka agimulay ti sakit tinakamkan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan, ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong ngagpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang Itigasta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisi na kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant.
Sabagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayo matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awid iji balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan talang agmay-may sa iji balay, tabarang makapagpanunot. Iso di tuyak pa lang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige, papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Gayam. Kaano ti kalay sayo kani Felisa? Kayat na pa'y ti makalpas iti panagadal na, papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to istor, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnomar iti daytoy, no di da tayo matlaan. Dakkel ti tulong na day ti anegosyo kada tayo. Wen, Felisa, pudno day ta. Ano sa inyo nga ro ti tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa, awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti, tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Sana bale? Tadamat sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sapay kuma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas at tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi ditoy, anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, akaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasaya at Mike. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay-saya ata. Felisa. Oh, inarakop ng matan. Gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day ta agundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert. Sana bale, tadamat pag naadan ta. Santa nga agnad iji balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. Ngam, Hubert. At kalay sata kuman. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga ura agasawa tanton. Agyamanak, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos laan. Angie, agkalay sata kuman. Angam, saan pa'y ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko. Agidan kami nga kalaysa. Ha? No saan pa'y nga kalaysa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod nga kalaysa? Alakit din. Agkalay satan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isungaron nga kalay satan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige. Panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak. Ta ipanakmanan ijay balay yo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit ta makita da kamanan. O sige, mangantayo ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie.
ko ang amin. Talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kada in San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot akmatlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Oh, apay nga sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka di nga agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laengan. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laengan. Aday ta. Angie. Kasya laeng tikis mo? May salaeng? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ala, pagandara mo ti kotsem, taintan. Wen, sige, mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot dayta kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Na Hubert ka no kan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasaritan ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagado nga imbagbaga na. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Frank. Saan mo nga italtalag, tanyaman nga ibagbaga na. Tinapatag ita. Ket, tipakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mo ita saan danto nga agbabawi. Amang ikalaysa ka dagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Elisa, umadanin ti kalaysa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga kalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, kano niya ti aramiden tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsi ka, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apulos, Hubert? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan
ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanya? Santo Apulos. Katsika, saan kanto nga tangag babawi? Apa ikalay sa kanya? Saan to Apulos, Hubert? Magagaran na ni papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitakmat anapudno kayo ni Felisa iti tunggal maysa. Sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, Madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, Madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen, Mama. Wen, Mama. Nasayaat no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gaputa makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim muntra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, Mama. Wen, Mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si papalubos meten ni Mamam. Pagyamanan mi unay, Papa. Pagyamanan mi unay, Papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, Papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Felisa. Hubert. Agbagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, Madam. Aging ka kanita kat Madam Pailaang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak. Agyaman kami, Mama. Kumpletong ti ragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayon. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumat gayam ti mang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako nayo, Mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipatin tayon tinapalabas, Mama. Agyaman na karudo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, Mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, Mama. Napagsaritaan min ka ni Angie day taabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, Mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko, Tamay kariak nga agnaad dito'y balay yo.
Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti abalay no di ni Frank. Sige, mama. Dito kami ngagnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig ana iimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan tilutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga minti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo't parikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siyari siya'y. Isa komportable siya'y dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert. Adamat silid ang mabalin na pagturugan ni Nana Linda. Agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida intun bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda, kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun da ito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanak ka. Awan parekot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Tauray lagdwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripasok ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo? When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Ammo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang gibumbunag iti gamit. Danana Linda, imakardan dito balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti inrugimi ang negosyo. Ala, bumabata nga roden dito'y kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kompleto pa'y gayam ti gamit dito'y. Adda pa'y paglutuan. Adda pa'y electric fan. Kanda dumapay. Wananti, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isong agbalin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo kaanakan. Wananti. Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalak na. Wananti. Nana Linda, adain saganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wan, balasan ko. Alain tayon. Ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wan, Felisa. Nagsarita kami ken ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo, Nana. Sige. Dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min amasika sa tinegosyo, Nana? Inkadang may ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha? Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. Anya ti kayat yu asawan, Angie. Felisa. Kukwa yung tinegosyo tayo, Nana.
No anya ti mapastrak ti store, kukwayon. Anya? Wan na. Napagnumuan min dayta ka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat amabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ama isaganaan tayo ti panagkapsot yun to, nana. Ha? Kayat mi ngayon ang kapsot kayo, ada si dadaan ang gastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. Nagsaya at hindi kasta ang plano yo, anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay, ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat no makalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen Felisa, kadagyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen Angie, maawatan mi. Kat di kagdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agornong kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at na nakapasyar kayo dito ayan mi, papa. Wan, nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, papa. Sa nabala. Ahuan gayam. Kumusta ni mama, papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Di nan kaya tirumwar ngagpasyar akas iti sigun nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ter aramiden na, papa. Tamtamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen anaunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarungkaran, wan? Wan, papa, aramidak dayta. Ita lang ang naggranata dito kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya ta naggranata dito kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat dahi tinalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laang. Agad adalta, diti pagadalan ti babaknang. Anya nga Rod, kat baknang mat da Frank and Hubert. Data ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataerdapay. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaang. Ababaunan talaang. Ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga Rod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no ada kasapulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta ngagbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Husto ka. Ala, Angie, good luck ka data, ngagpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta, gapo ta napasnag ta nga agadal.
Kablawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan da ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Kasla ka ano lang, day di agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon at awon tinapalabas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No dikat nasaya at may ti ugali yo. Husto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wan, nana. Sapay ko maa. Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal kamot ka anakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan, Aldrin. Tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ako na ino kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anyatim ako namin iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert. Agtong palak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Naawan ka. Saan kumaan nasa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Ammok, nga umasimsumot la tibiyag mo. Amom ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasaya at ka tao. Kasta ka di? Wan. Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan, kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamat na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Wen, matumpal amin dagita. Gapo, taagtinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsakak ama kaamo iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasan ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Di ka man, saan da nagkusit. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't, Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen, Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Kat ita, naskan akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak,
Gaputa saan anay ti ragsakyo, nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken a makita, kan makalangan nyo dagiti anak yo. Agyaman akunay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kuma tinapintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.